Včera na koncu 7. dňoch teatra Vladimir Sabodajko odbaveni dva predstavi. Wi-Fi princeza, kotru po tekstu Ljudmili Šandalovej režirala Nada Lenđerova, a vyvedli ju mladi glumci z Ruskog kulturno-umetnického društva dr. Havrilko Stelnik z Skuli. Publika була bardzo zadovoljna, vidno було po reakciji, že su šťastliví, že taka jedna predstava prišla, a samim tim već i aktere, a i ja jak režiser možem biti zadovoljna. Druga predstava bola monodrama Cvjetina Aničića zo Šidu pod nazvu Simfonija u F-duru abo Mala lekcija protiv šundu. Bardzo fino, že jest publiki, že im še počela predstava okreme tota tema. Niezwyczajna je, ale hasnovita okreme nješka, ke sme zabuli na poznatih švetovih kompozitoroh. Tota monodrama nastala na festivalu uz Zmajovo Dzecinski baviska, kotri še otrimuju u Teatru mladih na počatku decembra, i ja pobedzal za stotu monodramu na tim festivalu. Napravil sam dlukšu varijantu, poneže sam še tam predstavljal za 15 minutami, dodal sam deki čas i to moja autorska robota. Šitski, kotri toho roku organizovali Dni teatra Vladimir Sabodajko, zadovoljni zoz manifestaciju okreme zoz naščivenoscu.